Itu nak kacau sangat cun beji lalu jadi ni tiada tiada kacau sampai nang mat, kacau sampai nang mat, kacau sampai nang mat. Oh, kadom, kamen. Kacau tong pon kopi pila. Kisum kacau tong pon ni tu mas religi pialo. Kisum kacau tong ke la BJP tu usipu polis tu han favorite. Cuma ni pressure favorite pula. Ni tu batu han pedulong le dia nangi teng nangi pe. Apa ni teng dah teng ni tu han. Dah tu mi dik ni tu mana nangi teng. Lagi komat ni sikit claim bunyi tu information long lo lama. BJP ben kacerap sikit claim pula ke. BJP adong lo ya sebab ke latung kacerap ben claim pula. Non right kalau saya kita pen kebeng pon lapen kacene kahulu abang pu penando pula so bang kuando. Areng keso ke do ulo ni tu non saya hisap en bom lah. Areng keso do ulo non ni amen inun bahani pucok ke halat tu ani reng no dak bahadi akapre dia lah si halat tu man pe dia tu la penon jail ke do non mat ke Vikram Hanselo kursing timung lo Samson Teron hala law secretary la pen ke Honesorong Park la pen ke Chesterfield Crew la pen Nobokanto Ingti kata la tuman non sijil Bapuram Crew la non bang proxy jail sino andola Honesorong Paramam ke mo advocate ni licing kilo advocate na than pinialam ni than ke pejok net hala ka pregato bangke hala bang trop tu yelang hala tu bangke mukhia tarik se akes turki kusi ni pada Nali tu mas reli kape do pini ni sirkep an kepleng lo an akimang kopila. akimang ke lagi ni tu autonomous state long back nang po demokratik ateng bende ilata demokratik ke doi kaje choga je teng bangali demokratik pula te lagi ili tu procession dam nang po munit tum han lam pachi ni nang po election itu han nang pape hai nang po lailo democratic process Pini di sia lo nali tu kedam pen memorandum ke pidam ke itu India President Her Excellency Draupadi Murmu pansin itu geluk memorandum ke pinpura loke DCC lopo la penen itu directly ta lu jelang by post la pen mone itu Delhi ta ko de aku itu refer mata aku pidam tu jelang model lipuat lah hai lagi election autonomous state long back nangi la pen isi baga sikidul pangtang ra hala paragraph 2 paragraph 7 pen council election kapedo la pen voter list ka selam han Allah selam serak nangi la pen istona bangke la ka selam unji aphan governor aphan toy nangi hala president ba Akibat presiden pan governor pan toyi politik presiden saya jakong tu. Governor pan toy nengi presiden apa. Lah sini tu ni pun lapan isia bangke lake bongo sena tu mapan. Dak ili tu madim pen lake pawit det nengi klung et nengi akhirnya lah tu polis ta cek krong sinon ke karbia atau man tribal man ke teng ke chok kam claim lo lapen la peme me mucot dola. Nili ili tu amen NC la bongo sena tu hem mike ta tek. Angkela cu ASDC pen CPIML kaci cok asal jadi ili tu mana paci cok ya kam claim jimini itu lapen rat tu man papi sugi lagi lapen APHLC andong kijunon jo gila tu la posi la bongo sena panke ili tu ciri pemenangi lang pemenangi kilong long boleh lah tu mangi tum cek nang posi ta teng nang ni polis pan podai det lapen isi bangen itu malah SC and ST Atrocity Act tadi. Government tu non anda special court kaselam nangi do. Alang itu special court do anda selam lela. Hala special court do nangi hala da Allah nangi itu lang do. Do pik hanya. Yerso anisi me itu man ke chok ke thing hadi. Lam na paling yelong le hadi. Hala section 3 lapen F along arpom F1 lima P F
close dia long hala daket tok du milito mo phan rally ta papidulong nangi po alam hada ke tok du sedan non ke lata la atrocities act SCNST atrocities act Assam government ke NN man non ke ilitu ka complain ya thaida bede du BJP tu ma Ito na sa akin ng